Pripremaju se i vrši se komisijski potvrđivanje. Ovi mladi ljudi prijavili su se na konkurs za policijske službenike u MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona. Za 100 pozicija prijavilo se više od 1100 kandidata. Utoliko je ovo i veći izazov za konkursnu komisiju, iako su propozicije i kriteriji jasno definirani. Zbog nepotpunih prijava eliminirano je oko 100 kandidata, a nakon ocjene morfološkog statusa još 320. Za preostale najteži testovi tek slijede. Naša je namjera, a i naravno cilj, da od broja prijavljenih kandidata izaberemo oni koji će moći sutra najbolje odgovoriti policijskom poslu. U tom smislu se i vrše provjere i morfološkog statusa, odnosno visine težine, fizička i kondiciona spremnost kroz naš motorički test, a nakon toga naravno da vidimo i opće znanje. Fizička i kondiciona spremnost budućih policajaca je posebno važna, iako je to samo preduvjet za napornu obuku koja izabrane kandidate čeka. Imamo 2 puta dnevno opšte fizičke pripreme i kondicioni trening, tako da dolazi do usavršavanja, jer samo fizički spreman i obučen policajac, pripadnik specijalne policijske jedinice, može adekvatno da odgovori na sve postavljene zadatke. Zbog činjenice da se institucija konkursa nerijetko zloupotrebljava i služi kao paravan za različite malverzacije, menadžment MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona uveo je nova pravila za provođenje konkursnih procedura. Na samim lokacijama su instalirane i kamere uprave policije i na taj način se dokumentuju sve aktivnosti, odnosno i rad komisije, a i rad kandidata. Svim kandidatima se na početku procesa dodijelile šifre i prema tim šiframa će oni sebe prepoznavati, odnosno preko tih šifre će biti objavljivani pojedinačni rezultati svih kandidata. Na taj način pokušava se vratiti i povjerenje u instituciji konkursa koje je ozbiljno poljuljano. Proteklih godina, naime, zbog zloupotreba konkursa dokazanih u sudskim sporovima, u Ministarstvu unutarnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona bilo je velikih problema. Sve je to imalo višestruke posljedice i za kandidate i za policijske strukture, jer su na najgrublji način urušavane moralne odrednice institucija zaduženih da štite zakon i pravni poredak.